سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم جشتبون فرصة حفتة ويكيم ديالوغن يعني گفتگو مهندس و پیمانکار مهندس به چه شما برای به اتمام رساندن این طرح مهم باید از یک بانک بزرگ اعتبار کلانی بگیرد. بله جبونا بله برای به اتمام رساندن این طرح جبونا tamam kirina ve proje ha ne zaman? Yani plan, proje. Beli, ve mühim bayet ez yeki bange bezor lazım ez banka ki mazın itibar kulani yani kredi. Yani kredi ki mazın begiri. Begiri, de begiri. Piman begiri kun begiri. Beli. Ez olan pimankar yani evya پیمانکار یعنی متعهد نجم متعهد متعهد به آنجاش آسان است یعنی لفرا راحته یا او راحته او راحته آقای مهندس شما بگوید که آیا میتوانید در مدت کوتاهی این ساختمان را tamam koni diyane. Yani mühendis efendi kabe beje devi tukari devi midde kinda ve binayı tamam bekiyan. Mühendis ve eğer imkanat mali şuma kifayet konen begumanem یک سال بیشتر طولی نمی کشد. طول نمی کشد. اگر امکان و مالی yeterli bin از او دکم از باور دکم مقابله کو ساله کی بهتر و درج نکه. هذا شكل. اوسا guman genelde men azlanne. tahmin. بله. İca müteahhit ve çi. خیالتان راحت باشد. آقای معمار خیالتان راحت باشد. بله خیالتان راحت باشد آقای معمار. برا خیال و راحت به معمار افندی من تا دو سال دیگر همین مبلغ را آماده میکنم. از حتانی 2 سالا و اوکی همین مبلغ اویانی ساقی آماده میکنم از حاضر کنم. Yani avqasa bir parayı bir meblağı mesela çıkas paraya edin evya azı hazır bakın. Bele. Yani ağay mimar meblağı para. Kayın hala banka bukşina kredi bukşina çok. Men enheme pul ra انهمه پول را از کجا و چطوری پیدا کنم خدا را کمی منطقی باشد آقای مهندس بله از اوقا پره شواج کدر پیدر بکم خدا کمی منطقی باشد یعنی خدا وکا به عقلکی بدته yani bخاده ki hani ki pari ki mantıkî be yani ki pari mantıkî be mantıkî be bale آقای مهندس میدانید که شرکت نساجی یمن یکی از بزرگترین شرکت‌های ایران است. وقتی مهندس افندی تو زانی که شرکت نساجی که ناوی والله نساجی yani tekstil جوان راد بجن. tekstil بله. اول شرکت نساجی من اول تکستیل من یکی از بزرگترین شرکت‌های ایران است. یکیش مزن‌ترین شرکت ایرانیه. خوب شما فوراً امور مهندسی ساختمان را طرح ریز کنید. دوی tamam. ون hemen emr mühendisliği ve binayı projeyi او بکن
بکن بینی پروژه و دست بی بکن من همه مسائل مالی را حل کنیم ادیجی مسئله مالی تب حل بکن پس مبارک باشد و جبو که به هف که و کابه برکت لیبه Yani hayırlı ben ama خیر لیبه بله آقای مهندس من فردن ساعت من فردا بله از صبح ساعت نه صبح جلسه نه صبح جلسه بسیار مهمی دارم صبح saat nehada toplantı kamına önemli heye eğer vakit kerdid hatmen şuma hem şirket konid eğer vakti vehebe vunci kesinlikle var katılmış mı yani bale yani ama de jitava hoşterline اشتباه خوشتره نبي میگو ده اشتباه خوشترته بله اجي وصا تخمين دكم او باز ازم او دبا بله يعني سلام على قدري كم سعيد ببرا الدنيا او بخونيا سلام على قدري على قدري كده شيء Bu kizanlıyım gotumun. ما قول ده ما حفتي ويكيرا ازولا ما قول ده Tamam. Az godere dikim. قديه ويجي حفتي بدو ما قدري حفتي دو كنت مسعيد بصورة ايه اما sanki de عربية ده يا سيدنا عربية ده شبكة هي عربية ده تشاوكي از بخوي مزرعة شكي نوعه خوينا الشخص اول والشخص الدبون شخص الديا والشخص اول وايه الديا آیا آدم با یک کتاب میتواند مشهور باشد یعنی قی انسان دکاره به کتاب کیجی مشهور ببه عجيبة إنسان مثلا بكتابة كيجي كارا مشهور به بله شخص دوم البته میتواند چرا کی نتواند البته کاره چمان کار به الشخص اول تشکیل بجد باید الشخص دوم به چرا کی نشود شما وی نبه مگر نمی بینی نمونه های زیادی در بازار کتاب است evet چرا اوی نبه مگر قی نمی بینی yani artık tu nabini نمونه های نمونه های زیادی نمونه زیاده در بازار کتاب است yani وقت kitap pazarine. Demir da yani numunehay ziyadi der bazar kitap است. Yani gelek örnek büyük hay bazar kitaba da hene. Bele. Demir da ka indi çigoti em leharın a veli hareket ra çطور شروع کردید فقط حرکت به چه شکلی دست بکی yani öyle hareketler çطور شروع کردید مثلا حرکت نکریه مثلا کتاب مرا کی به کتاب کی مشهور دبه یا نه اویاج دبه بله مشهور دبه اگر اویاج بویرا ilgili حرکت از چطور شروع کردید علاقه کی بی قونیه و تنه بله آیا می توانید خیلی مشهور بشوید قید کاری تجی مشهور ببی yani کاری تو پر مشهور ببی چرا کی نشوید ابیا نورمال اوجی پرخاشینه çünkü mesela سر کتاب و نرساندن کی کتاب کی بکو مشهور ببی yani می خواهیم Cah بنیرن yani می خواهیم بگوییم که خیلی مشهور بشوید yani می خواهیم بشوید evet yani می خواهیم بگوییم دبی از دخوازم ببیجم که خیلی مشهور بشوید yani پر مشهور ببن yani می خواهم بگویم که خیلی مشهور بشود yani از کارم yani از دخوازم ببیجم که yani şu karım meşhur be, karım bebecim ki پر جیه meşhur be. پر جی meşhur be, bele. Yani paşa yani. چه
her çi mikerdi çizi nemi khordi. Her çi mikerdi tu çi bikiji çizi nemi khord tişki nahu. Burada her şey mi kerdi çizi nemi khord ya ji nemi khorat. İca hoştur be. بله آیا نینه اصولا بحثا خوری نینه کی بحثا مشهورتر نوی بله آیا حرکت در این کار مفید باشد acaba hareket de burada yani ama C'yi hoştur. C ya B zaman C. C nasıl? Dakika ki zaman. Mesela ya dibe yazar kitabı ki var. Ama be dibe aya mi tavanit khayli meşhur bişevit tüm meşhur bu. Mesela meşhur buna muhatabı nakin. Mesela meşhur buna insana ki yeki şahsa ki gayb bu kitabı ki tane nefsan dibe o bu meşhur bir beyanla. İşte ama be mesela muhatabı radlıcı. Mesela muhatabı nakin. Mesela yeki gayb ki. يعني میخوام بگویم که خیلی مشهور بشود اویا مشهور دبه اوی غایبه باشه من ازرم اویا ج از بخوینم yani sanki bana kadri kar bir bخوینم تو کار بی از بخوینم انا نکارم دام من مرد اول مرد دوم امروز کسی اینجا نمی آید تعطیل است ایرو کس اینجا نمی آید کس ناتی برا تعطیل است کس نای برا تعطیل است مرد دوم تشکیل بشه مرد اول صد بشه مگر نمی دانید امروز روز کار نیست دبی قید تو نزانی که ایرو روژا عیش نینه مرد دوم ببخشید من روزها را اشتباه کرده ام عفو گرفتم دبی واقع ببخشینه من روژا جنلا قصدیه من روژا yani karıştırmış ki belki becem. بله demek ki tiştekiye ediyor da meğer şuma haftayı çend roz kar میکنید قیون اگر شما haftayı çend roz kar میکنید haftayı اون چند روزا iştkin چقدر زیاد تعطیل دارید شقا زيادة ونخوية تعطيلنا يعني التعطيلة وهي معمولا شروز هاي كار ميكونيت نورمال تو تشيشي شروجي كار دكي يعني نورمال چند روجا يعني شروجنا دبا جاء ساعات كار این ساعات کار این اداره چرا اینقدر کم است؟ سیدا میکروفون رو بگیره مال قدری ساعت کار و فابریکه چقدر هندکه یعنی امروز هم اداره باز نمی شود یعنی امروز یعنی ایرو هم اداره باز nemi şebet. Nefet. Yani İro ve idare evi ve ne de işte evcid bir imroz kesi ince nemiyaya ta'til est. Merde doğum eğer kambiya bejin eve yani imroz hem idare baz nemi şebet yani İro ve nabe merde evli meğer nemi danid imroz روزی کار تعطیل کار کنن ایرو رویا کار نینه شوی البته بنابه yani بنابه راست yani خوشه خوشه tamam وش sonra بله هفته و 4 از اونم احمد و اکرم درباره صادق هدایت چه اندازه معمولات دارید حق صادق احمد دا صادق هدایت دا چه اندازه معمولات دارید یعنی چه bilgiyete yani çıkas malumatı tane çıkas malumatı tane Ekrem gibi hemen kadar midanim ki o marufterin dastan nüvisi İran buda است
از او قزانم کو او نویسکاری دستانی Yani meşhurtrin nivîskar roman nivîs İranê bîye. ایرانی بیه احمد دبی تشکیل ویژه پیدا اکرم دی متاسفانه نه نه yani ez vaka ve ez üzgünüm ne usay tişki jet pırsat demek ki ve ne fakat Tişkil veje evjid ben ve okuvi gotnavi inkar ke nefit ke. bu kur ura خوانده ام بوف کور او را خواندم. بوف کور او را خواندم نه به کتاب کاویه یعنی به کتاب اوی مخوندیه Yani bu mekor kudmeşe bu mekor bu mekor nave kitaba kiviye ya xandiye şun ez خواندن داستان زیادی خوشم نمی آید çünkü زیاده خواندن حکایه خوشم ناچه yani keyif نه میشه حکایه درسینه yani bu kez bir hikaye خواندن حز ناکم خوش نیم yani keyif جرانه بله به نظر شما کدام داستان هدایت موفق تر است لگوری و کیجان حکایه گرشاوه کیجا حکایه هدایت daha başarılıya. Başarılıya. İcabıyla müteessifane ne? Ne yapıyor? Ta halen tamam dastanهای hidayet ra خواندی. Hatta iro خواندید. Hatta neha tamam hikaye hidayet تخوندیه. اوجد نه. حالا به. فقط بوم کور او را خوانده. مثال bu mekor خوندیم آرامگاه هدایت در پاریس است نه yani ev mezeli hidayet le Paris ya na eviye sual istifham et bu kore hidayet yani bir hikayevi tafandiye evj ve na evj be na menakhandiye halbuki şparat ve bele mekhandiye evj na be İja aramgah hidayet der Paris est yani İja mezargah hidayet jil Paris'e yana aramgah mezar evi yani mezar evi bele aya tavsiye mi konid dastanهای hidayet ra javanan bixwanid bixwanin qeywin tavsiye dikin hikaye hidayet ku genç bixwinin tavsiye dikin ku جوان yani genç divan hikaye hidayet بخوینن او جدوین نه اما راست بله راست دوی سیدا راست دوی به بله از هفته و 50 دوام کنم از اونم جمشید و مریم نهار حسابی خوردم ولی باز هم احساس گرسنگی میکنم نهار yani taşte vaka beceğiz. Anlıyorsa? Yani navroje mesela. Navroje hesabı xordem. Vaka me baş xoriye. Yani beje yeterli olarak. Veli şevadagi tabaşna tola. ولی باز هم احساس گرسنگی میکنم فقط تکرار از برچیبونه حس کم یعنی دی ساجی از برچیبونه حس کم مریم تشکیل بجه جمشید ایجاد بچه صبح جوجه کباب و برنج او صبح yani şorbe از اونم صبح شوربه بله o جوجه yani o kadar beje navi on çine جوجه normalde şu an piliş miliş şarat beje meli o kebab و برنج avana sahoriye maşallah yani belki ben Türkçüm çıktım ona biraz yola pilişti ben tavuktu ben ne olsa meli lokanta açıldı ben meli pilişti ben tavuk evet meli
پس مریم تشکیل پس گرسنگی تو ممکن است روان شناختی باشد دبی برشیبونا تا ممکنه چونکی یعنی تو وقتا بیجه روان شناختی باشد پسیکولوژیک به یعنی پسیکولوژیک به بله به من بگو مثلا چه غذا خورده ای شما بکاتا چه خوریه اوجی دبیجه سو جوجه دبی آبا باشه اگر نهار خورده بودی اینقدر گرسنه نمی شدی اگر تا او قصا فراوین خوربه برشی نبیایی بله چند هفته به گذشته 100 کیلو میشوی چند هفته نبوره تبی 100 کیلو من قرمه زبزه خوردم تو هم بخور من قرمه جنابی خورن که اولو نظام نبید چی؟ او زبزه فرمه فنی سبزی قافه از اونم قافه من قرمه قافه و نفه قرمه نه اوکی نبید چی هم بیشن بفه فه؟ yani evet böyle sebze çorbası yani tişteki usulü. Korma zebzi xordan. Yani Ema korma zebzi xoriye? Çorba je sebze çetkin ya yeşiller o sebze çetkin. Sebze çorbası yani en böyle sabış. Bale. O tujib xo. Fakat ve tujib xo. İştibai acibi dari. Cemşid Can. İştibai acib. اشتهای عجیب داری جمشید جان یعنی دبی اشتها قطع عجیبه جمشید جان یعنی از اونا افهم خوشتره خوشتر به آیا نوصا tamam سيدي ما لقد انتم سعيد بوي نه اون از عربی دامه عربی دا چت گیتدم deprem yaraviyayı اوتوپوز دامه سیدن چم فاکولته سوار بس چم مالی تشيمان صار خير سيدة أزدي برشيش بخوينم والله إنك درجة تظن يعني ون هما سياق وبدن سر من أزلي يعني Oralara aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ليش هم همي برشيش خوندبو ها مدويهم باراجراف هذا خونديه Veja. بنا بالتحقيقي در بريطانيا لقولي araştırmaka بریتانیا ایرانیان باستان اولین بشری‌های بودند که از گازهای بودند که از گازهای شیمیایی در جنگ استفاده کرده‌اند. ایرانی کمن اول انسانی که غاز کیمیاسال دسواش ده استفاده کرده. یک محقق بریتانی گفته است که شواهد را کشف کرده است که امپراتور ایران در قرن سوم میلادی در جنگ با رومی ها از گازهای سمی در شهر دورا واقع در شهر سوریه اکنون استفاده کرده است. بله. سوریه کنونی استفاده کرد. بله. یکی بله یک araştırmacı ki بریتانیا گفتیه که اوه کوی کشف کریه گفتیه چه دو وقت امپراتورا ایرانی در قرن سسی میلادی دا دو وقت جنگا بروما را اویاج زهیرلی گازا در شهر دورای دا که اوجی دکوه روحلات سوریه آنا وها استفاده کرنجه این نظریه بر اساس بقای حدود 20 سرباز رومی که در زیر دیوار این شهر کشف شدند. اوی تئوریانه لسر تملی که قالنتی وان بقای حدود 20 سربازان قالنتی لدورا 20 حب عسکر روما بلد بین دیواره که
جوی شهری دیواری وی باجار هانه دا کاتنه دیتن بله هاتنه دیتن این نظری مطرح شده است و تئوری آبت راسته بقایای کشف شده و قالمتی کاتنه دیتن در نشست سالانه مؤسسه باستان شناسی امریکا به نمایش گذاشته است گذاشته شد بله بقایا یعنی قالمتی که هاتنه کشف کردن ده oturumu ki yıllık oturuma kuruluşa yani ev Amerika Amerika yani evi ko Amerika kemne Amerika da nas kin yani baka be arkeolog Amerika Amerika bir nümayiş گذاشته شد yani bana sergilemiş kirne van قالمتیه و sergilemiş kirne تحقیق جدید نشان میدهد که ایرانیان باستان برای ورود به شهر دورا بله اوی araştırma نو بله نشان داده که ایرانی باستان yani ایرانی کوین برای ورود به شهر دورا جوونا که به کوین شهر دورا در زیر دیوار آن یک گذرگاه زیرزمینی حفر کرده بودند yani اوسا تونلکی دبنه و او کی دا کولانه دیواری دا کولانه سایمون جیمیس باستان شناسی از دانشگاه لستر انگلیستان میگویم آوی مرف که اوجی انگلیس üniversitesi اوجی باستان شناسی yani arkeologe آنها میگوید گفته که آنها همچنین قیر و سنگ سولفور آتش زده بودند بله aynı oha قیر و سنگ yani kevir قیر و kevir سولفور kevir سولفور آتش زده yani usa ağır kirine merdane buden ta gazha berterakum esmi تولید کنه جبو غازکی که usa zehira و birikmiş ve yani gazaki kesifa yani zehirli üretmiş bakın böyle o evye eklemiş ki gotiye ki دود کیشه های زیرزمینی اویجا و دوی و تونل هانه احتمالا به تولید و توزیع این گازهای مرگ آور کمک کرده است ایجا ev دوی هانه احتمالا که دابه üretmişkirin o yayılmışkirin ve gazahane ve gaza که ölümcüle evi ihtimale ki avard komek kert yani bebe ölüme ra yardım kirbe yani ve yani hani ki mesela bebejin van dütkeşe yani bebejin ki baca maca o kayda edin de boruya vakit çıta çavanet beni van tünele da musabık yerine o gaz van gazeki ölümcülün evan dütkeş hacı yani van baca hacı hali kari kirne. بله سنا. یک تلفن که جویا مرسی نه حالا کار میشه جامو. سنا تا عملی بیاتناس. دبیت موضوع اصلی این متن درباره این است. یعنی قونیا وی متنی در حق چه داره؟ ایرانی باستان در جنگ 30 نفر رومی را مسموم کردند. yani İraniye Kevin de harbe da 30 nefer yani 30 askeri Rom be zehir danavan na bishabun ve yanlış. İraniyan bastan gazهای شیمیایی را بر هوا پرتاب میکردن yani İraniye Kevin
de gaza kimyasal da ber hava pertab yani hava pertab de fırlatmayı da mikerden Seyda evka xo bigire mikrofona xo bigire mikerden yani de fırlatmayı da ev kirne kullanmış kirne ne olsa fırlatmış kirne beni İrani bastan ez gazhay şimyayı der cenk istifade kerden abya rastı yani İrani kevin de gaza kimyasal de savaşı da istifade kerine ace aras cenk İraniyan bastan milleti cengcuyi buden yani asker milleti savaşçıya na İraniyan bastan milleti natavageri buden yani milleti ki bukhoravetitiye netavangeri tavanger çiye seyda? Yani tavanger güçlü güçlü ev jinine ciraz c beni katı takip ki o bigre ezil koyun beraber in metin لقولي في متني إن تحقيقات أظن إنجلنما بريكي محققي ألمان تكيبودن يعني dayanmışı yek muhakkiki Almanı na beriyeki muhakkik İrani teki mikonen yek yani araştırmacı İraniye na beriyeki muhakkik Amerika'yı teki mikonen yek muhakkik Amerika'yı na beriyeki muhakkik Britanya'yı abiyaya yani çünkü ev yek muhakkik Britanya bu tamam ev yazı de beli aha ere de de ne ya Seyda de Diyarbakır Diyarbakır tamam bu kadar tamam Diyarbakır abi bu değişa كتبايا بو بخراخر دورة تتنه بتكاري بكي اما خراخر دورة تيا لبني را ben mugo gürültü dora gürültü ya karabalık. Ama gürültü tüm araba espaya bu mezbay alyan. Tamam. Azı bakayım. Efendim. Ahmet. Aleyküm selam rahmetullah dakiki ma la kadri dakiki. Ben Ahmet erse dersime kısaca beşe. Peki ma yam devam kin. Enbiya şekin و bas. Tamam devam kin. Beraber این متن تعداد سربازان رومی لقول في متنی سایه جمار عسكر رومی مگو 20 حبون حدود 20 نفر بود آشو اول راست آیه حدود 25 نفر بود نینه حدود 4 نفر بود او جنینه حدود 6 نفر بود نینه حدود 5 نفر بود evet 20 nefer bunu. Ben göreyim hele dur. Erzurum görebilirsin. Ya deseme şey bu 10 da bu. Bise 75. Erzurum hakkı ne ya? Evet tamam şimdi ana bu yine. Beraberin. Beraber in تعداد sayı serbazan Romi. Yani Roma askerinin sayısı kaçtı? Lugori metin 20 bu. Biz bu ne? tabi ya beni metni beni Seyda. Tamam. Evji aya tamam. Tamam 80 son. Bas yana. Bu Zaten bu bitiyor. Nana. O parçadır, yeni parça mıdır? Vallahi alem yeni parçadır ha. Hem zamani. Emin Kevin perçek idin ya tamam. Emin tamam. Emin ama dakiki. Ya gerem az 80 şekil ona. Ya ona zaten 80 soruyu ne? Çuma kazıda kirin. Nana em aba 80 şekil. Beraber این متن سیدا ایرانیان باستان برای ورود به شهر دورا در زیر دیوار آن دبن دیوار دا تونل çekir buna. Güzergahı konende buden. Güzergaha konende buden. Yani usa güzergah ki جوان راه بو دو نقب حفر کرده بودن دو نقبا اوسا کولا بون یک گذرگاه زیرزمینی
konende buden ağaca kuşa. Yek ev tüneleki de beni vida kolabun, de beni vidi valida dalanha havr kerde buden dalanha. Nizam dalanha çiya? Dalanha çiye seydan? Olay ana bir an ben Tamam çikin abi. Nakba havr kerde buden nakb usa kolleki kolabu kolleki. Ev jinine rast eve ku tüneleki kolabu ku ceye. Tamam. Seydan. Ana artık redeme bana bırak tamam. Amaneti Khuda